Liha banyan musalla guwa rajangan putra netrun lelanja nehengan tabib nujumlam nanggro pawang sinaro sajan serta suletan sarah duangan putra hingga ka sampo gampung musalla ubak si bayan lajun putau nekalan bago kebit nazia raja pi nemo putra pi menan bandua gopnyan hati tak duka sayang nekalan cut ain si bayan nekun ba pawang ne yu pruh doa nekun ba nujum tabuka kitab cuba ta lihat puasa ketika ne yu ba tabib ta pegan ubat mekarat-karat ba masing jimba pawang meraja nepruh yang kan nujum nekalan yang hana rupa tabib jiramah ia pucuk siran si bayan manteng makin nazia nibak yang pulih meta malam tan badan metatat jarwa megempa tengku musalla ratib kebitan hana presiat gekun membura di poda kebun ulai negaro dum'uk mehambu katutup muka serta gekli dengan gebae rebah tersungkur dicerup ba'atika nekun lelaju Allahi Tuhan nyacut si bayan jantung hati mak mengtajaan tabalun tuan nak bek mulang-lang pomaka Tuhan urang temangkai kebitan sungguh tebiat ngan ru'uh kabasah ijab ubak si bayan pilaju jipru hana jipio mengsiklep mata di ahli nujum jibuka kitab jikalan tepat teka binasa mejanjanjikeun besetan nekap mejankeun sabab rancana dunia ditengku tabib dibalik ubat mejan un riwat mejan un kala jibuh ba ule pupuk ba pusat si bayan kabran ubat mekeba suletan sarah duangan putra kebitan nemo tebian ia mata serta nekun Allah anedra apun tat kamo kaputuh asa dipun bengahkan hingga ke malam sakit si bayan lebih bak yang ka nafah megrogro dada meguncang misilah kuan rap tebiat nyawa hingga bengah nibak malamnyan memet le badan jarwa merabat tublut ngan mata megerak ngan lisan cun ain si bayan jikeun Allah ma neseun laju oleh suletan nekun lon tuan yang pangke gata pegah pan sakit he ane badan manganjin rijang ubat lun mita seon si bayan ampun ngan meah maletan baba han lun jit buka hantom nadigop yang menan ulah aib si lupa di atir dunia raja pi nekun hana puasalah
Cuba tak pegah hisyahya mata pakrita tukri tekedi Allah tentemu tua hanata saja si bayan jikun ampun janjungan limalun pandang sapoh jin raya rupa ji hitam badan terpanjang uatir laman laju ka jiwa bangsa bom badan habis jiramah hingga ka bekah cawan ke sumba lain tuanku malelun pegah nengyang ke darah tubuh ka citra tuanku ampun hanjian nenguile ada goh mati si rasa pika udip lam dunya hana sampai darah nale kepujian muda Raja musabda wahai anak dro piuh betamo wahai cahaya mata hendak Tuhanku yang po alamnya nibak getanyo hanata saja bedah po kebun dengan cut putra gemat bak jaro geyua weh raja gebah ijanyan lain geganto tabib ji peto ubat pi jiba alia bo ubat geberi makanan pocun si bayan pajuh si gerak puratan limoh bak beetangan nasi belah pingan yang kaserupa Raja ngan putra nuwa udalam tabib ngan pawang nujum serta tinggai po kebun ngan ain si bayan serta sajan tengku musalla denda yang lain dengan cap bilap urang boh ubat dengan usaha na tujuh uro si bayan lambrat pulih ka samat muwa yang ka rahimu salah pegat khanduri pejamia fakir segala yang nan pelian nazar ka oi ngan janji masa syaitan beri sakit anunda urang lam nanggro habis ji tuban sakit si bayan ka iblis cuca si dumnan ke hai nibak habanyan fikir hai tuan bandum terata urang mezina haluhan sakri dengan pancuri siri beganda cidah jikilah tipe ngontaki lebih tan ahli bakso merasia betan bedumnan jipegan kilah hanjit han lemah lahilam dunya sebab mula pun jipu buat salah kedua lomsah jitipe daya A'udzu billah tempat melindung bek menan untung getanyo dumna mise si bayan yang iblis sandrung muka gelebung punggung